haus bulu tebes tambah wanghira. Kami usi komunidade suku idanenian, kami nunca pernah hari revista Lafaik, kami hari usi buku mai be realidade emanya kami hari mai be lorong to mai hane kating dane, kami sente kami bulu tebes tambah ko experiência barak ba kami, ya kating dane kami compreende buat barak saya maka kami tu halo ya kami komunidade. Atividade nebe lornian makanesan camisa itu bel halo, saya bahanesan pasta, depois camisa itu bel halo, saya hanesan máscara atau bel usa. Recomendação ba comunidade sira balo lornian, karek ia oportunidade sira vista Lafaik dia tambah paham informação barak maita, bel cria atividade barak que hane vai. Itu bel ler usi revista comunidade Lafaik comunidade nya. Khususnya paten colega sempre do suco sera e território de Timor-Leste, sebele karek ita hototo, serviço hamutu com a equipa care internacional, atu nune sebele partilha com a Lafaik ba comunidade, iha suco hototo, com nune ita ne comunidade sera, ita na povo sera bele hatene, dia kliutang com a Lafaik ba comunidade iha território de Timor-Leste.